Yang bila pun nama pu Sharat Sharma Big News ki Manung taram luxury. Nasi Manung ni topic si long silence over Waithou Encroachment high bashidani madudi garang 23rd April Thoubal Singh gi ningsing numit adugumba 1891 gi war gi laikitraba matamdugi British ki achawraba force to lantheng nabada laikitaba Thoubal Singh dubu ningsing bagi numit tuni 23rd April se tawgi di madu chatluraga halakpakan da chief minister aduga his council of minister halakpakanda Waithou gi tingol baruna tangsing usoi pokpi swai area da sing da sajalamba yum sing urubada khangu urubada khangchau chawgi area duni aduna maram orekanda yum saba isi makabo nong mutada natragana chahi khara da ta pangtok ya thabakti oide lisang sin matam di changdoini adu chuching di area da temtok temjin gi kari gi adagi construction gi material sing kari sing pukatpa aduna sangabu matamama sabada changamani aduna ni Saubudi come thing the Saubugi area, chief minister na Saubu area to Mure, Adubu, Lai Wapum di Queen Udana Tumina Lerupugi, Eriam di Yauruma, Lay Habagi, Matangsta, Kanatan of Tajani, Lolenkin Pitbaki Sing di, I get him from the Pabirisi, Thoudang Lokendra Singh, therefore, Thoubal I have those Lokendro Taramnoxari, was Lokendrogi, Oida, Lincoln Pitbaki, Khoirom Loyalakpa, it is a Naharolhi Thoudang, I Tamo, Loyalakpa Taramnoxari. Thoubal Loyalakpa oida again yet the Thanum Ministry basi Joykumar Singh Chief Conservator of Forest ni I Tamuzu Taramnoxari. Yanan basi Maruina Tamo Naksun on the Readuga Maruina Forest area the Karikumakanda Reserve Forest Karikumakanda Tam si terminology protected forest Kariki Aduga Mayamasum U but the general lonercy forest area the bo Sajan bagi yabrane adu sing tem thoga ka haibagi wapum sing kari sing lak posta sai particular Waithou gi hujiki particular area si lak ngai thai tai dam generally oina forest area gi lak forest ki area lak kanda reserve forest protected forest ain na makoi sing du kari piri tasenga reserve forest protected forest area da pata piraga yum sabo maksi sungya mak ya dabra haibasagi yanan makoi sing ni tamulu thamjeri Manipur lariba koi forest si akoi ahom tona khaidok pe hambada reserve forest reserve forest ai si Indian Forest Act 1927 si makhada notify tawbani notify tawriba se akoi gi Indian Forest Act 1927 si makha se chapter 2 state da kari procedure sathaga do no haibada yalamada innocent notification thokani am samna hajarabada innocent akoi government gi intention lere masigi area se akoi reserve forest na notification thoni kana mana yening ba khot objection tawning bu leragadi or claim tawning bu leragadi haibi adugi mathakta ai right silai kholi haibadu leragadi matam asu mong do piro haidana forest settlement officer na revenue officer mat je forest settlement officer na appoint tor matung da ma hada ngasagi praja sing china natraga stakeholder mayam sing china magi objection claim mayam du pira ani adu law of settle tor matung da final notification thokotorin ko aduna reserve forest si forest da highest degree of protection piba okay forest makhandoni ko adu say da nothing is allowed ko government permission pidir gati aduga second category sina protected forest harise protected forest is Indian Forest Act 1927 si provision makhadar notify tawuni adu high protected forest na some akoi gi reserve forest gi khitang in terms of protection da ko khitang hande hai batare haibati akoi gi si tawba yati haidragadi akoi kano tawba loino dum jahan bai batare reserve forest manung dana karimte handre protected forest na notification thok matam dura si thabak si tawba yaroi uyan be yaroi sa tam be yaroi si tawba yaroi aruga khunja singi no gi kano tawba full collection tawba yagani timber dokoi gi bona payum de sinana be collection some condition khapiri adu de piram magadi atai dia ta ko sini protected forest is na lemhori ba forest na akoi de am forest unclass forest ni unclass highways di akoi na neither reserve forest da natraga protected forest na notify tawdaba haibati akoi matam da akoi British matam da gi horabani akoi gi reserve forest protected forest Manipur di labo phabana akoi darabar gi matam da su akoi reserve forest ba am notify tawbirami ko I am believe reserve forest di darabar matam da notify tawrambani adura British matam sai da akoi forest survey tor law service tawba horaga sigi particular sina reserve forest notify tawrasi sina protected forest tawrasi har lem ho bolo ho ta saruk to
aduduneba unclassed forest na le hoise Okay. aduna unclassed forest sigi akhoi mapu oiba habetu di akhoi gi hilera committee gi definition da su lei either it belong to the government or the community de lai ragana asai government na mase na koi area ji sini haina body ti mas piga dawni ga haina le ko an ayam area di akhoi gi unclassed forest ni reserve forest na around 1400 kumba protected forest na 4000 square kilometer kumba lai aruga masigi manung state ka khoina yum saba yaba yada bara habidudi yade habisu lete aruga ya habisu lete akhoi gi laidi ba akhoi Indian Forest Act or Forest Conservation Act forest se atop purpose gi sinabada rest cannot regulate tawri ba act regulatory ne ba prohibitory nate ba sina karima amagi sinage habitari yum sage harbati natraga mafam madu fauna khoi lambi sem ge harbati natraga university ma likhat ge habitar bati mas non forest activity ka wi sit ge habitar bati forest conservation act ki makha staida central government gi permission lawda uni haibane ba Okay. ado si lawda badu gi kaino ne ba khoi ki kaino tawse illegal ne haise Lawda baduki area do idani illegal harakadoriba adugo oida lawda natraga mari lenaba kanana adugumbo official oibasi sangdu issue torukanda yum sarak pa isimaktabo achau sempa mamjang doine mangonda so adugo saba ese ayabam yaure maningdagi officially oiba documents sing kari sing yaudrgadi masu chapchana madugo decision lepanga moidoni decision lepaga ipung phungna iu ubuja jagada sare mina yes mari leinaba department dagi se sang kharadi panghan oinanaba paigre haibasigi area do ubo pange akupasidi subject to investigation ni tawdo aina ayeng basing haijening basing ngasigi manung se khara thekna hoi maram se maroina official sing kari sing khoi saite haijabani aduga maroina forest ki department gi oinadi meeting nama ngasigi manung nasigi mamang da haidai pungja khari mangda aduga meeting ama aruba meeting ama pangthokpana maram orakana matam chana lakpa ngamtabdagi official yaudrgadi maroina akhoi na pangang basu yaba area obo natabani na maroina official ngai badagi khara thengba aduga akhoi haijena forest department gi site ta akhoi na thamjani se tajokuma Joykumar lakpiri se khara thenga su lakpiri si la akanda mate kitawro cho khoi gi hauminda ba khamina gi tanja pibi gi damukta tawo ai thagachari tawdabu Thoubal longi site gi revenue kari official sing kari sing yawbina ba haijabani phanakan haidi haijabani adu yawbu yadre aduga maroina motum raja meite upapradhan moijing gram panchayat sisu yawbina ba haijabani khudong chaba khara watpa aduga kitang conflict of opinion lebadagi lakpada kitang khudong chara roi hairakpadagi hairibo oja sisu yawbidre adura maroina punjalakanda thengbai maramse yengbiri bisingda hek horumdai dagi pung manga tarakpadai di ngai lebiram doini karigino hogdu chubu matam manga lagai do matam mangbadu ngakpiptai ngasi goindi tangai phadana ekhoi su chapchana haunabadi sinjabani tawdu kharada warsu matam manga su hek yari mkhai ekhoi site gi masikumba area da yum sarakpagi phibam sing kari sing lai se kari dagi no haibado hek yari ngai khoi khangnaba hona jabagi tanja do khoi lokjege maroi ni laksening bse oja Lokendra maroina DFO Thoubal obibanina particular ngarang area se Thoubal district chingdoini aduna ngarang area se Waithou singol tangjing usoipopugi marak hai oja hoina basi kamain ko pike aduga asiki kind of forest se reserve forest ra protected forest ra adum tanga aduga maroina pata sing kari sing pirga sarak pa sing kari sing oidoini na ngasai classified tawiro area duma protected forest reserve forest aduga saba ya base kare ho ya ba ya taba adum tanga tabib ta han brong yono please go ahead protected ngarang onum cm na koigi building sa bagi matang da yamna kana nungai taba phongdo kiba jaga se Waithou protected forest ki jaga mani protected forest in 1966 ki June ki tang 1 da lauki 1966 okay ya aduga atopa jaga amaduna koigi protected chingdaba koigi unclassed forest hai koina koi biodiversity koi forest ki dadi biodiversity working circle ki makha leba adumba forest ki jaga amne tuna tangjeng gi maya gi swai se adi Waithou thong bhausina koi gi protected chingi koi imphal omdi chakhi beda Waithou thong bhausina protected ki jaga chingi ado Waithou thong heklan gharga Thoubalom section sina koi unclassed forest sigi jaga ati chingi okay maro nganang construction area si protected forest area ni protected forest se 1966 da lagre
adu ngasai 1960 gi map ta khoi joint survey ma pangtwe since long back khoi honorable CM na ju mamang gi kanon sarkar gi matam ju hai bane ji joint survey torga si eviction to godam ne am hai bane then loina khoi department wa ju from time to time si gi routine work se dum to no phone khoi ne khoi gi eviction to na bagi khoi gi encroacher sing list out to na phone ai isamak se Thoubal gi ranger one por me ai DFO itring ai da and 2016 gi April da already Waithou gi chungi usoi popi thong dagi na Waithou thong boda how many encroachers lay je loina bak sort out da gare da already 65 numbers of encroachers lay se manung da 2000 koi gi 60 gi matam da de only dak pyramid je only dak taru khata lay 60 matam da aduga 1985 da 1985 की मतुंग ददी सही पता में आम पी गरे कोई की DC Thoubal की मखा द पता में आम इशू तो गरे 20 पॉइंट प्रोग्राम में मखा दने है कोई दा 20 पॉइंट प्रोग्राम में मखा दने है पता में आम इशू तो गरे देन अदुना टोटल दा 65 नंबर्स लाए 65 नंबर्स में दा सिगी हुजी फोगी एनक्रोच की लिस्ट लाइज दा 65 दा मी मरी एम दे कैम ता विदाउट एनी पता जो पाई दे जस्ट एनक्रोच तो वे another 14 amana ma physically occupy to de jaga chida physical jaga da 14 amna occupy to de another 4 amna just pata ju pai da ba kem ta pai da just encroacher sang moi aduga atai lemo revision chidi pata loin pai sam hare kan da maruina around 16 pata se 2014 da tawi 15 da tawi then 13 da tawi again aduga just usoi popi hek mana ki dudi 1963 da 64 da thorame 1963 64 yam ngalinge da to for declaration of this protected forest it is a thorame aduga ajdig matung sigi aduda pata piram dige moi just pata te bifurcate daroga kayem pa lorok de kayem pa log da bani na maram oina ngasai gi कोई फॉरेस्ट कोई की मतलब दा इना कंसर्न DFO कोई सरसना जाबुआई मा वन इखला इखप कांदा सरसना जावना और कोई की कंसर्न रेस्पेक्टेड DC दा से पता में हमसे कपी होने चाहिए एकरे 2016 की अप्रैल की तांग कुमा अदा दे यम तो ओके कपी होने इसे मरोइना अनक्लास फॉरेस्ट हमा रिजर्व फॉरेस्ट हमा ओनली कोई की प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दा हजिक लाइबा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की एरिया दा लाइबनिना कपी हो हाइबने हाइदी आइन सु मदुग एक टू द ककफम थोपगी एरिया मदुदा मरम वरकान द ओजा सु कपी ओन पिरिमने दुगा मखाता ना एक्शन लोखप तबय अदुगे अखोइना मदु इविक्शन मोइदी पताम पाइम अखोइ इविक्शन तौबा यादा सै कि मोइ पताम पाइमिना पताम पारे यस डिपार्टमेंट नमना नत्रकना एनी के नोमना पताम इशू तौमिना इविक्शन तौद पांगन थोन दबे एरिया दुने तामो आई लोया द लक्चरबदा मरोइना गरांग गिसे खमथेंग सावबे एरिया आम दिलेरे करिगुम कांदा छाबै सिमक तोबो हजिकी चप चाना सोकपुदी ओजा कोई कनोदा ओजा लोकेंद्र लेदी लेरी अदुगा सारक पै मतम से कुइना चंगबा पता पाइखिबदी आम चखना पाइरम सु यौदी यौरी तबदबो मसवाई से खंचा सारगा थांजलकपुदी नतमनिना नांगै उहोगदबरा हाइवे क्वेश्चन हम हंगदोनिको बट यस अदुमाइना इन ट्राई आर्गुमेंट तोजबो वफम दिनते तबदबो नरांग सावबगी एरिया आम दिलेरे सावबो एरिया दनो ओइबो माले अतोप खबर सिंह करी सिंह तामो लोयाई खबर सुम अदुम रिपोर्ट तौबिरी सिंह टेंग खायरगा युम साजेलंबदगी सेम मै होना सावकरे युम सारेब लेबर सिंह फारग पुरुंगनबा DGP de खंगन गरे हाइसने हेडिंग ओरिमनि तामो लोया गिते ओवरऑल कमाई उबी समहाय कराय दनोमा फॉरेस्ट की करीगी माई मसा मसागी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जा फॉरेस्ट एंड क्लास फॉरेस्ट साबै आबै यादब मयाम लेरसु करीगुम कांदा नाथाइरगा मतम मतम दुगी खुतोंग चाब हाइगद्रा नत्रकना करीगुम्बा मरम ममना स्कीम सिंह करी सिंह 20 पॉइंट ओ जरसो इनकम दा युम लेदब लम लेजदब सिंह युम साननबगी एरिया सिंह करी सिंह पीबगी करीगी मतम मतम दुगी पालम सरकार सेंटर मरोइना अदुगी एरिया सिंह लेबनिना समहा तामोलोया यादबदी मानबा करीम कांदा रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट याबसु मालहनबा समम नानबम दि थोब्रा मसे याम सेंगारगदे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक तो यम संग ओके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से याम ngam हाइतारे अखोइना जर्नलिस्ट होइना 1988 तगी लाखप मतम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अदुगी मतिक चरक चहिंग नाइब डिपार्टमेंट अमु होइना लै अदुगा अखो इसिंग मनुंदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन याम तोइन हाइबो इसिंग मनुंदा फवाउदा
pata piba ngamba adugumba department nena ising manungda khongbal oigera natra lokhung oigera lamhang oigera natra khaslen oigera adugi jaga sing sida revenue department se pata piba ngamba adugumba department ne si handagi hona hojiki chief minister oirisina editor oidinge gi mamang journalist oidinge marak sida dum law lakrabne adubu anyway ngarang gisi khongjom war gi ngasagi mai function to yor halap matam sida oidami ba phibam du ubada songning ba haitare reserve forest area oiger oiro aduga akhoi forest ki akhoi kari haini protected forest area oige oijinu ko ada pata pislaga revenue department forest the clearance low private question am lene forest the clearance lorum the baduna maram orka da hoje defo na Thoubal gi defo na hoje haibi bido hokiba 2016 ge April ge tang kun ga manga sida matam dugi division forest officer Thoubal forest division na Canada thai Thoubal gi deputy commissioner DC da hojik le riba encroach torga yum sajaliba mayamdo cancellation tobiu moina pariba jama bandi abdi patado reserve forest area ni natraga protected forest area ni madu kakhat yoji yam early when 2016 thagre Buddhachandra Maharaj ki matamda pata piba orega su forest area bu yogdong sumiko aduga 1985 ki perata Indira Gandhi na Prime Minister oidingi matam homeless people singi laine na ba ayabam pirame na ngarang ngasagi matam di SD sire SD ora ngasagi lady officer amana chief minister da hayi reserve forest or natraga forest akogi kenosida protected area sida laigidam ne di matam di Indira Gandhi na hailamoy revenue department sina amadam tokshan amadu amindagi haurga top official for the revenue department se aduki matik charik chang na ba moina fasa khrap phangna bo na ba laibak se pumchai ja hin department no ai tai hayang se joint survey am tongne tai hayang je revenue department ne forest department ne torga joint survey am tongne tai joint survey sida ngasagi survey to ya yarwe na irang mo horpu si yari pore encroach story ba natraga patal won pairami ba natraga revenue department na pata na phu hapu de pichali ba without the consent of forest department ki clearance log do forest department ki ayab yogdna pata pirami ba kambu na hayengi joint survey de kari tor ka de je adune ngang ni ai ori masila oi haningai sulite aduna hojik 2016 the office of the division and forest officer DFO Thoubal jina si sigi pata che cancellation to beyond forest department na thaba matam da ngasi phaw da revenue department na Thoubal gi DC office na kari gi damakta masi cancellation to trino masi forest ki protected area ni reserve area ni masi da yum saba ya de jab yamna prior information ma pikreba pina Thoubal gi ngasagi DC office na masigi pata je cancellation tawdadana hoipo bo thambadagi oirei bo thongne bo singde yum sabya de reserve forest area ne reserve forest area de singmi singju yum sabya de reserve forest area ne na leiri sida singje singmi singne ne leiri se reserve forest area da singmi sing yum sabya de jade sidi yamna kanoge black and white label whatever sidi yam chumne label poni sigumba jaga sida Thoubal district le riba revenue department na DCM de magi makhada le staff chingna sidi de pata pichal ga yum sal jale in terms of crores ba yum sal jale ba adu within the short period haji Thoubal gi haji gi kanoge kari hani adu gi area da le riba sida singdum le rambudo haji le loi thugai gre haji ama juloi dore amachuli masi singdum thugarga yum sajaleba singdum tem gare do madu revenue department ke dolege ba adigi forest department so very sorry forest department so adu udarba
madu thugaraga laibak pek pa matamda laibak pek pa thing ba chong bo forest official jing phura ki benatro madu de gari ga thugai birak tan to ki mayam ma khoi paper de ijagre ba madu de tu da action hold de na phar ga jen thamuk de na to budagi law lay se khanghan da ba lawless state amu ine leibagi mapi mapagi type to leibani na asi adugumba chamha kare do ma forest kare gi official sing changu bada tingu bada pura koi wafam la ga di law and order ma do aidu home department gi so chorokpa responsibility tu leibu complainant tu ni da just complain nam ni ka leba de sumoto local ka dong hai le pote ba madu da complain soi tor ngone ba forest department na police department ke dong le ge ba phar ga madu legally action log dong ne ba jen da thong dong ne ba lam su sing ju thugai ba forest department ki official sing ju phuvi ba gari ju thugai ba adugum kambu do ading ma thonga phaba sing kot pa duga logbu ya de lebak logbu ya de hai pham dagi lebak logbu sing u kre karim ko anda hojikti hendoraktana yum sajlakpa area am si yaure ayaba aduga yaba manba swai area de choi lerangoni adurubu tawre imni amarom da hardi adugu yes chap chana joint survey am torokanda joint survey samwa kra droma thengba aduga joint survey to wi area ma tamoloyan thambiri yes adu area adu tamoi mathang naudong laksage maruina tamusui kuma lakchaningi se ngasai area si ngasai tamun thamdi thambiri ko marakta forest area da reserve forest natragan protected forest da yum saba pata pisan ba yati haibagi area am thamdi thambiri ba karigumba kanda tamolo yansu thambiri madudi matam dugi orakpa khoi gi laira singi scheme saigadra se leikidraba prime minister Indira Gandhi na panma matamda lam lejata sing kari sing tanana bagi scheme sing kari sing pakhat pe area am su leiri to bo adoi area du mak oirsu haitai protected forest area du sajan ge haraga ekoi da jabada forest department thabuk to wiraba retired to ro sing tabi da matoi gi protected forest ka reserve forest ki khena badu de sai da reserve forest re bangang kan karna ngak thoe protected ne kitang hande to bo protected forest du su yum sajalakpa lanai on sabai di sunga ya de badu forest ki purpose natraga kali doma purpose jung matang da clearance phangbai ti ye adu lanai yum haiba any kind of individual construction di sunga ya di haibam lei bani na da swai area da revenue department na kaina aya ba piba kari gi wafam singke tamo kamai ubge ki kitang khangba ai revenue chai bi haiba dinata ba tamo kamai piba jara maram dile no malai jeri se department aba se sarkar gi makha da department nga tani सादो हाउ गिव सोय की बात में पुकुद मो सोय बसनते खोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेवल ऑफिसर खोई हाउसिंग वर्कर मीटिंग तो मुझे मदो सम आर वेरी सीरियस अबाउट दिस फॉरेस्ट का एंड वाइल्ड मेनी ऑफ द अयामबना सम खरना तौरगा कनो अदु ओइबसु याय अदु ngasai legal provisions है अखोई की रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हाइबसी अखोई की एक मयाम बना ngapane अखोई न खंगी दुने एक हाइबसी makal ani thona khaidok pe se number 1 special ek khaiba ma general ek khaiba ma ka special action koi forest bunga iba ka basi Indian forest ek forest conservation ek wildlife bunga iba wildlife protection ek makoi special ek ngakani general ek crp se ipc le ka ek ani si karam na ka no to supersede tawi hargadi kalimo contradiction le ragadi special action na supersede tawdori ne ba ka haibedi I mean this special action ma pangayong kan be magi particular purpose magi semai be ne ba ka adagi amarom da mu ek ase koi state ek haiba ma koi central ek haiba ma laigani ka aro forest wild habitat concurrent list le ba posang ne ka okay concurrent list le bani na central ek su apply tawgani state ek su apply tawgani adugi state x siga any state x siga ngasai central x special x siga contradiction long thoga su kari dog no central x ne supersede tawdori ne ba ka habi special x ma pangam kan eng ne ba aduna x singchi ma kha sai da anything protected forest amagi makha manung sai da tawba yatre asai notification thoga kari ge tawba yai haibasi natana atobum da tawba yate ba tawba ya di haiba moti nate tawgi haiba ta ding asai gi forest conservation act 1980 haiba se masi gi makhas da sending go mi gi aba logdo ni haiba ne permission je logdo ni haiba ne ba si logdo bagi ne ba ngasai gi hoi ngasai gi ngarang gi video du yeng beragadi akoi gi kana bom na haiba ma tabiram gani masi je ke 1998 haibra 86 haibra 85 haibra adugi akoi gi 20 point program ki
ko home to homeless hai bra adu schemes ki makha se da khoi yum sana na ba pata pi ki bane ji clearly hai ko hai rong bane adu hai badi pata issue to hai bisi di ngasai khoi dia phone pan gi bada 1966 da protected forest na notify to gra have na tra aduga 1985 86 po isno protected forest notify to matung stay da special act amo violate to raga ngasai pata pidor si karama makhai stel emi makhar pidor natro mlr s ki makhada adu violate to drane okay natra chama ga dro ma violate to to very clear ne bako adagi state government standing order su lei 1994 da anything akhoi gi Indian Forest Act Forest Conservation Act masi violate to raga any department any authority na karibu dizelam law notification thok tari there is none and void na madu standing order su lei bane bako natra adu tardi ngasai gi pata pyramid se very very clear violation of this special action ne tawbi adi habidi leite adu bum lergadi home to homeless da adu mapi gi habi tardi ngasai gi ek sida pi provision central go mege abalo yes yum nyoy marfu taru se lamomo leitre mo yum sabi dum ta lam darka oi adu radi lam se non forest land da forest clearance si makha se da ayaba pi bisu hek pi ya badate alternative land and forest land leitre haina certify tawduna khoi ayam thagatna online thaglo central government nogdorim ni ko adu darka do akhoi gi non forest land se sumang phangdre masigi Waithou gi jaga se natadi yadre ne haragadi clearance lobudu bane ko masi lobu se sikhakte nate housing asai gi pata issue tobai ke se Waithou ji di tip of iceberg ni ko mayam everywhere phungul pata issue tobai masi khoi matam chap chana gam point out tobani masi tobai yadi haibisi so haibani in return da sidana tana top reserve forest lo yem ibane ko masina pata issue tobai sina ngasi gi akhoi DFO concern DFO sina eviction notice eviction tawrge haidana notice issue tawr matam da court selana ba akhoi keno se court harani ai pata pai ai gi lamni forest natte haidor bane dum court ke ni same thing forest na haibesu or revenue department government department khoi amatani na tra adu tadi no masen je moina masen nan forest manung natte moi pata gi lamne haise no verify tawro harani si verify to bisu sung to bungam de okay aduna kari dawi case pending leiba ta ba marak tu da akhoi gi staff si yam da banina matam chu patu dum to bun sung hai ngasai karimba illegal activity khara check to matam da phuro ko yawi yam to thokra po ni sidi go aduda moi su ning han ko matam khudong chab se lon som sajan no ne ba aduna ngasai gi akhoi forest ke rastai da patai su to boisnu jama bandu isnu natraga village recognition to boisnu mase x ki makha labor relevant x ki makha de permission lorga to bonatradi sidi kharak ni yam tholakini sit okay yam tholakini habni sam da kan masi ngarang uri si khangu urak pai te ngarang gi se maroi na yam kuina saraga semaga sem sawa se matam changbani na area am de dum leire oja Lokendra maroi ni lakchani gi se Thoubal da leibi bani na haite oja Lokendra ai Thoubal da leibai se thogdok thokphum gi jurisdiction du DFO isagi jurisdiction oi bani na khara kupna yengwa adagi karim khan da yengdi yengbani khoi saite di phanam hai bani adubu karai da no madum tasan usuna da bagi area am de leram dong wale madoi du singai ti tai ta ti haiba mak natrasu chawrakpa idea du ni ko ina khangjeningi semaroi na thamba hojik down si down next rok pani dalo kendro na thambi nangba aina hang badri yaw hok da ba thambi di besing le su ata ba sing limit na kung obi ba hai tai maroi ai sai te thamjeningi sina protected forest swai da ya da ba construction da tawra chu tangai phadana karini ya ba jano karini ya da ba jano in case 20 point gi sa hai ba yum le jeta ba sing gi yum pi ba hai ba kan da protected forest da changjal lak si oja kamai to bujaro se hangi hangdoi ni ko maram di sabaya ti highway area am de lebani na but yes reserve forest ka yengna bada protected area duna khara ba khai di protection khara di handa bani na lisal la tham ya ba leibra se protected forest adu eke matung na de protected forest da 20 point program makha or ko su lisal ko yate lisal la paswa ya okay haidi tasan ba kunda san ba pata pisan ba sajan khosan ba area se phana phajana kanoi ba du gumba rehabilitation gi ogera mo ogera
लेतलारे सिंह युम साबिबे ओगेरा अदवाई एरिया तो बोगदा प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉरेस्ट तगी ngaktokpagi chang protection area khadi hantai tobodbo protected forest area makta adumoksu yade haibani adu orgati ojai haijaningina kari kwan yade haibani forest kari clearance lakpa kanda natragana Thoubal da leibanina aina ojada loina bak ain taction jabi ofum dinate ko lisang sina swai area am di ubanina adu ai to city forest ni city protected area ni kari gumbo objection raise gumbo amata tawki da bajala sini 1985 की मतम दी खोगी मोय खोगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट नसु खोइरम दा खोगी फॉरेस्ट दा तुम क्लियरेंस करी केम थाबदी थारकपदी लेगी थी ओके अदना पता छु अखोइना कोना अखोइना इविक्शन की प्रोसेस हौरो मतुंग दा मैंने पता जंगी पुथोरपने ओके इविक्शन प्रोसेस हौरो मतुंग दा हौरो का पता जंगी मतंग पुथोरपने प्लस फाइनली अखोइना खान पने सिगी से 1985 द लॉन्ग बैक तो मसी पता जंगी पिरमी 20 पॉइंट प्रोग्राम के मखा द पीबने ना खांग मने प्लस मोइने पुथोरप पता गी ये खोगी अलॉटमेंट की ऑर्डर से मैं याम सेंग द बने कोइना बकांदा अदे वाना कोइना कंपाइल तौबने सिगी कनो में रिकॉर्ड में से वान कंपाइल तौबने अदु खंगम बतुंग कोइना अदुदि सुमाइना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मनुंग दा पता पेरमबरिना मसे कक्ट्रगे कोइना इविक्शन प्रोसेस से होबो यारोइदबनिना सियाना कक्नाबे इजेना मै खनर के इगे ओके कोरोना कोर्ट सु लेरबो कोर्ट दी सुमाइना प्रोटेक्शन की पता सुमाइना पता कैंसिल तबि हाब कंदा मकोइगी खरना कोर्ट चले कोइगी सब जूनियर कोइगी Thoubal की जूनियर डिवीजन दा मै कोर्ट चले अदुगे कोई मकोइगी पिभम थोपा डिपार्टमेंट साइड के कोई कमेंट करगा तो मै पी कर कंप्लेन हम ले रे अमरो दागा ओजा लोके नोन थदु बिदा समय करे दनो रिकॉर्ड सिंह से थमदि थमबा पुदी पोथोर को पता तासलबे करी की मतंग की रिकॉर्ड थचेंग येंगोरगदी क्लियर हुई हुई दबगी एरिया में दिकराय दनो तौगिरिब सिंह दुनो सो मखोइ शाय से दुम कन्ना इरोदियम सिंह इरोदि फारक कने खंगब्रा नत्रगना सेंगनो दुम अमा दुम मै मानजनी हाबगी एरिया में तो आई बा करी गुम दे लेबो माले ओजा लोकेंद्र थैंक यू मथंग नौदों लाक्सगे तामोलो याद लाक्पसी ब्रेक मचाम तंग लुक्तुक चरगे थेंग चु थेंग ब्रेक अमदि लौदी याद तामोलो या ब्रेक के मतुंग लाक्के तामोलो ब्रेक के मतुंग इंपैक्ट न्यूज की मन हुने येंबिने पुनम के फमदा थुन पुतुन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मींग तादन लेबियो Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok chari hairiba sida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilakras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Tong Imphal Contact number 038524490025 natraga 9862100456. Jadi betul ni yebi buku buku apa pun dalam muka saya. Tamu ya, baru ini. La isi khang di khangnya. Khang pada kuina matam canggih kerino saya hujik ti hangban nungai dong mandre. Kuina canggih kerino haiba matam da khanga gadi tau hom tu pekerdi. Sab sana tau puni haiba ki period tu male. Soalnya baru itu male saya tamu ya. Aduga aina soalnya tamu ya ada question lak tinggi da ain tham janingi saya tamu Joykumar da. Saya ki protected forest. Reserve forest area pandi kre sai tamon thambi buda reserve forest 1400 kumba 1400 si reserve forest hectare ni square kilometer 1600 467 square kilometer si basiki area si reserve forest ko na adu protected forest ki 4000 something 4000 hai ba thadi reserve forest ta gidi protected forest ta yam be heli adu reserve forest hai ga di ngak pa adu madu ngak thok na ba madu adu sajal lakta na ba gi hai tare mangon protection me yam yaudi yaujari protected forest ta su yaud ba dinate ta udu reserve forest sang dam da khan ma khai di hende hai bane protected forest tamolo ya swai da nei tham janingi che tamolo ya da karim kan da phawi bra swai da department sing kari sing revenue thamdi thamini yengjal lona Yengjalon Tambado, Karai the Roma Yanarakan,
kari kana daba natraka hoi kari kuma soin derang manin kali nungsi biba nungsi daba yarak taba tangai padana pidi yarak taba ki pressure su dum lerem dong wal revenue department da swai da check to ne thamba department da sab chana check to rok nina minister na kaina su uba hek urakan dru ngasai si ngarang si udreng khala seba adum sablo irane bisam sam nare kanda ubam jang dori ba adu urgati minister singh chief minister karigumba kanda protected forest area 4000 square kilometer gi yam chawu area am su cover to borina ubido si kana no sini achat pa check to bum de mathau tar ka dro ba sini department gi side tu na taba above the department da ministerial level da check chat pa ma tamolo ka mi thami sarna takpiri da hajo haraga de akhogi chief minister or concerned minister or any lawmaker sing ai tar lawmaker sing ji yam toina mathak to paira chapche masi mu to makha ta chapio okay oda luxury bu from the concerned department sing ji political influence lebenara natraka pressure lebenara thabak to bum tingam drebo from the early concerned department sing sum yungune akhoi na makeup thok po matam gyan tar po matam wakhal loksing lak po matam da di horakan asi po da department sing the leiriba concerned officers ji maning to thabuk to ngam jante sigi mafam je yadi hai je mathak ta gi kanan harak to ne yahlu harak to ne yad bu yahlu hari ne adu gi to ne koi bol effice vote kare akoi port fire ni harak to ne aduna asai official sing je amata ngam de ne aduna ne asai akoi gi defona ngasai takpiri do howjiki le riba encroachment to riba encroach to riba mafam jing tu eviction taunan ba process pom loi do ba matung do after the process of eviction masai mafam do fatapi hai jine revenue department forest department ke to bum to pat to ribo revenue department nampu da patapi ne adu forest department te dia mukchalaga court am case to ri ne court case to budu court ke proceeding do karino ukim haita bana rakhoba adu haifol itadana pata do amdris ne pata kak pana trak te bi matang du ne ba political influence compulsory le ngone aduna bu yim chhajal pa forest protected area natra reserve forest yim chhajal pa ngam ba je magi matung do behind kana le ngode magi matung do political forum le te ne ba political podo madu masak khangdok pa identify to ba with court case leina eviction to bugi process lo ba matung da pata piri ba matam dugi revenue departmental authority do punishable oido punishment phum tu hejari ba aduna masi government se yam mapang kan bu government mu change me gi pressure do adagi mi ni gi kano to ba da akoi gi hajerak ba da natraga threat to ba da never chalo da mission ma samana andak yam toy lawe handak ti ai corruption habije imu munung de gi horaga sagai na tai de gi horaga corruption ji suto to roira lauri ne lai palag wa sei ne aduna hasi and cross to was corruption to and cross to ne review department madu pata pine na ba yum sajan na bu hona ba paisa kya piram bone aduna masidi yamna cleansing to thopom chawni eviction to thopom changi sarkar gi ba yamna political will mu changi lairiba department mayam digi authority na wakat ke dabju asa gi political pressure duna maram wer kanda ngamdre official singji masa gi mathau de maning tamna thabuk to bang ngamjeraktra baji sahi kun kutha jing ngamktra bane sungong ngamde sahi kutha jing ngamktra bane anuna asa gi 2016 da ga hajari dfo na dc Thoubal da masi encroachment aduna cancel jama bandi natra pata du cancel to na sida tharamba adagi court asa junior court hybrid koma hai aduda changba matam da su complaint di just forest department ki the objection period le me ba objection pin revenue department na pata piri du kari no haibi question nama hauji le ruling government na takhat pum thokro hangbum thokro aduna haying joint survey to ni hai aduga hanaki anobol laiba
DC yamna energetic le DC ni aduna tanar kanda forest department ka revenue department ka tanar kanda kari to ya ge do kari tor ke have do akhoi di pune yeng mine bata. Okay, thank you. Tawon Joykumar maroina joint survey haiba kan department che kari no yaw do che side di video ma akhoi forest ke ma joint survey tamo kana yaw do ri kainu mite hog do ri time given nama leibra matam gi kaino ma aduga mastegi tholok do outcome se tamo kari oinen kan bigation akhoi matang state honorable akhoi chief minister akhoi chief secretary assistant CS akhoi department principal conservator forest am serious way ko am serious way joint survey habiti kaino forest highway gi magi boundary se well defined boundary ma motivation thoko matam da schedule si awalom da krai chali adegi mamalom da krom chali boundary mari se law me describe tawraga notification thu in ko okay awiti khoi kano matang matungina akhoi technology re sakhulok matungina asai forest boundary sing si law me digitize tawre highway geo coordinate law hapne jas the law kano tawro lerban sigi map area sama forest ki boundary si lengbe ara ko already message central government su approve tawdran lerban si manung se da samar pata issue toramba singi jaga se adum iraila na khamo ponik koi ge just map ani si revenue ki map siga forest ki map ani si just super impose taroga karai da pata issue tawre se khang ban masi jaga se adu tari madu karai no habe sa with field verification tawgoduri ne ba service da okay si ayam bokhoi reserve forest se ifan central forest division ifan iska west ka reserve forest tara mung lei bani taru kilo ra henga se khoi meeting da potor poda this is inga yam cooperation pinadra sign tawnare hoiti khanga jaga je khangani reserve forest manu se pata pisal mu jaga je karai no haji clearly khanga ne ba adu erbati aigi motadi ngasai gi pata issue tormi ba mafam se if it is inside the forest area that pata jamabanti have to be cancelled. Okay, Once cancelled tawtari eviction duri we can evict anytime ko anytime forest department jadum evict tawda khoi sumagi issue leitragadi khoi hangangi reserve forest ka khoi da adu yam bari khoi kano do khoi we evicted in one day ko adagi erosion ba khoi eviction tawi large scale awas sing da khoi gi matam noi ka apna khotna tawda department adu successfully evict tawgi that area hoji ti loy regeneration tawda dance forest ore ko okay adu bo ngasai gi nobody is above the law court amasi tawi akro si tawi noi sima haibasa masi si leitragadi eviction to the we can evict anytime aduna akoi hang joint service da koi soidana koi some yang positive way outcome amani soina lakane in expect tawa okay positive outcome ma soin la log against na taba log against this law chat pa yaroi egi motadi atu matungina yes within the law dinatana kana kari do okay within the law there soina positive jalla kani aduga moige aramba le armagadi they will be evicted okay okay maroda tamo oda Lokendra Loyalakpa round haibatai maroina tamo Joykumar madi thambire matudi joint survey haibatai joint survey ma sangjalakpa aduga maroina mapping gi kari gi matang lakpa kanda forest issue dum leijari revenue gi join leini ani du chusan naraga yeng pakanda haibatai adum clearly ubam dek phangni madudi karai dano pibam thoktuna piram bagi area amti haibagi aduga hojum khangam poni sam nara kan but so far clear already eviction do lagadi hajen Lokendra existing law gi constitution piri ba law du gi matungina forest issue sigedi yade se mapangana ma hapal lei ni hajari swaida chap chana masi lale na uragadi adum eviction torbo yarbra natraga court kaida case salimnina madwagi ayaba ngaiba Loyalakpagi area ma haidi matam changningai lebra sin matam kharadi dum lawne na pabibra kamai pabige koi ge hujik lei riba pata mayam ji bu cancel tawragadi aduga adu kadi dum vacate tawrne court so dum saki moina ta adu pata cancel tawbi non tha ba kanone okay aduna karigomba saki pata ji cancel tawragadi saki cancel tawragadi automatically eviction deran adana eviction tawro so ko jam line thokani okay the already koi joint survey gi sigi map sidi cadastral map ka koi gi boundary of protected forest already thadaraga loi lei re koi sub file loi lei re na irai line karamba sahida karamba kanoda noina sagi
protected forest ki manung da karam karam pata lege no ina bak thidok pa yam lo era banda Okay. Waithou gi je am kitang kitang ai ra banda Okay. Okay. Yani na do di mai pak poi bio baram di parjana pam to mayam uning do si di forest no phajana leisa no ai koi gi punsi da miyo begi punsi da forest seba upal se chang da ba ya dra bai tai adu ne forest se kakdat kum si tasan gum si yum sajan gum se matung ina mi yam salak panina pak thuk chak thuk posi ma thuk tar panina kakti kai ba adu kak pa do tangai phadab gi oro chu kharab kai ti thamda yadre ko nungsa sor horm bada chang dor ben nungsit ti kari degi adu ga maro ne eco balance hai batai sa u chek sing kari sing to ngodana sana chadra koi gi matam gi koi gi natural gi oi hai tai mayam sing ke loi na bo forest loi lei doi ni koi mi bu forest ka adu ne manghan gumsi tausan gumsi yantat gumsi sajen gumsi hai re nungsi da bai tin te maro na lakadu be thabak sing che tamul alo shalak pase final remarks se aina ai oja Joykumar ne aduga ai oja Lokendra Singh area am tang pijaningi se kari gumpa kanda tamul ya de hojrage khoi gi taksan ba ure lokchal lamba sajal lamba ure hai ga hey basidi uramina hojik lai si da joint survey gi kari wafam le hai jeri ba aduga mapping gi kari ku dong chaba ani changdam na ba ka da dum line na tholok pa chani kana no kai no se swai da da wai hai jeina magi periodically department ki tamo tangai phadna forest kari gi lamdi protect to du ya da ba reserve forest kari sing protect to ya da barina moswai gi periodically survey gi ma timing lejaba jala masa gi system ma na thagana in case of any takchale khosale sajale me habit ki controversy me tholok tri bodi map su gum bagi survey se chata da bra sini tam yapsum masi yam maru su oe bo akoi matam dugi sumagi kano si thola matam da akoi field variation sat pa ko pagana han already akoi gi entire Manipur sigi forest ki area na karano or revenue lam pata le ba akoi gi kedestan tak le ba masin karano masigi map ama whole state sigi semdo ga verify to ba department animal na or concerned authority na law ya sign to na layer ga deba masi amaru oi khoi khanju khanari ba ya khanar ba sam si le beta di akoi sum ba sidala me to matam da verification chat pa quarter lega corner no department ni chale verify to ro have si ka sum thau ta ro do ni quarter ta ma da yes se department anina or authority ne approve to ro ba mer si layer bani aduna ma enclosed to be jaga se si geo coordinates tani si le long si tani aduna ma se it is inside the reserve forest or protected forest or enclosed forest adi tari ma se forest manung ni eviction to adu court na su court never stops okay court na su da ka su kusti forest ki manu er gadi eviction to adu da koi kaim to yelo okay all the cases achidi ko adu ga ngasai gi mi gi rai lama su ngasai gi land board sam ju pata su to selor bani na mi gi rai lama di lei pi gre pata people is the oja chu ba bro na ai ngon su pata am pai ra gati ba pangan gandu ni ko ai ti pata le ne tak thok pa la su tak thok pa ya ro ya se thawai tha ba bo ki da gai chung dor ne so area di lak to ni ga lo kanu kari ai ja people hu ju na periodical survey ba irang phalang kem na tra su sigum bum chang dong man pra kamai man ge systems taseng har ga dia koi department ge nd periodic और नसो तुम रूटीन चेकिंग से तुम तवे से कोई की एंक्रोचमेंट से हंदक तनते कोई की तौर से थोंगा मदुम दजो ऑलमोस्ट कक्सिंग साइड दजो 1102 ले है प्रोजेक्ट से कोई की थोंगा मदुम वाइकोंग पाइन फॉरेस्ट सी मयाम से पुलअप अदेगी खुनुता लाइचिंग से लाइ से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लाइबा और कोई की एनक्रोचर से 1102 ले है then aduga Thoubal makha dana koi 296 lai Thoubal gi makha Thoubal gi district se 296 lai ade koi gi garo reserve lai ri ade kunuda lai sing patkhar lai ri adwana koi di periodically dum chale chatti koi staff sing ju aduga koi sar nang sa happy gi dumaina sa gi every hujik ti soina tawrane ju khal lai maram di sum bama lai kharamina ate mamang da di pata pi ba kan heta ping sai gi aina haja ba tangjeng gi makha da leba koi gi protected na taba biodiversity working circles da pata pi ba je koi da kem ta department da kem ta hang play te aching maton da pata pi ba I noticed that way sometimes ado hujik kan da dia mo hange
hojikti ini makhonga ta mission sing mai pata piram dai da koida hange hojikti reference lore smai tawna department jing na coordination tawraga di sigi controversy thok ka thapa manthe matungda to ko manthe hai Joykumar tawon lo dilo shilab ne ai haje na hanga agadi kari gumba kan da any department na forest of the hanga agadi mado adu yai ya di hai bagi opening nam de join le hai je di hangak tradi highway ko salam di lakto ni ko hangak tradi hai sau sa jang ge de am badi ya pau pi ro no ke do to hang sum sa dal highway ri am su lakto ne khang di khanga ba hang di hangam dra ba udi ura ba to min le ge ya bi fam le chini da adu de lebam tok te akoi na hoi nga huji Waithou wi sumadi ke no ma puthore da na ko adu ba mafam sing te akoi leiriba akoi hangang reserve forest adi leiriba langon reserve forest singkai sing reserve forest akoi staff sing they are very serious aing lungdang de sudum encroachment ma hek tore matam da khudak ta sido base akoi haugi ba sai ma tras de phadana tawra la mai pak bo bio borom da haradi aina sam dhara ka ngasi ki manung chaba impact ki idea se kem nate sigum basing kari sing se thon da ba laisal lura di tak thok ko hai ba la ga di puming nu si ba nungai ta bam di lakti lakto na du mayam se ki thok kan na ba masumaina sajandring ngai da loksandring ngai da lepsandring ngai da hana khano bo area du ne department preferencing coordination phadana leibu matok ta dong male adu ko main oina reserve forest ne sarkar na constitution na ngak thok na bagi mangon protection na henjan na piri se tasengumukti upal sing forest sing se ekoi ga tana thana ba yataba adugumba mari ma leibani ni haibagi area ni adum di khangjan biu chuni tanglo lakpa kari final response pibi ninge ngarang gi se khangdi khangai yam pare khang ba se kana gumba kharan ladi asuk nang na leiba nei mi ko Waithou ji nei mi ko sam na kan highway ni loi udoi ni chatpa more chatpu orso mo orso chatoi ne ba adagi minister singi kari singi travel to ko hara su ngarang khak na ta bada vote ki boiro natraga any kind of function ki boiro adum chara lei doi ne ba kara wai no ma uhog da bagi area am de dum yam sang uhog da bagi area am de dum involve to pura sini tam uhog da bane te da uri bane dai te loaning da okay responsibility loaning da just administration is the yana chatpati yaro aina saje to hojiki encroacher toribe encroach toribe jaga je masu black and white loile satellite mapping de so compulsory le madung ne si karamba chahida encroach to gibno je adum record le satellite ki map le do aigon de thare hoji satellite map se aigon de thare ho ado madude le singdum achubudo loi lok thokra bane singdum pra plane wina le mani de foji khambira mani adage sipka japister khambira mani singdum ma pra tem thokra bane anubo singdum ma amo hogol ine usi adigi jaga aduna masidi ngasai haibiri dune sing mathak ta singdon da pata pirami harijine revenue department chi kyamu yam sathi ge sing matunda singdol da madu reserve forest ram do ni adi ngasagi forest area ni haibani da sing mathak tu da pata piramagadi revenue department secretary no hoji langol gi reserve forest area de encroachment mayam le rishine sajali jini forest gi clearance logro moy ba soidano forest department gi clearance logro moy adu revenue department se adu ke mati jamne sathi ba amna act stressful man tan na bo hona ba adu ne hoji ring road sem na bo hona bi da langol area de ring road tamong ya revenue department se yam han tan ba sathi ba hara ga de kitang ain khamba da kitang waru dokti male maro na khara sonse ba aduga mayam gi sai tamong pressure am palli ko da मंत्री की करी की साहित्य की चौसांग की साहित्य की प्रेशर मकल करना पल्ली बा अमर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रेशर से अगवाइट की फंगबा मतु ममाम सोनसब हाय बताया दुगु डिपार्टमेंट मा आइगोंदा आइगी फार्म गा आइगी होगी लेबा नाहरुन थोदांग सिगी फार्म से के मरी लेनबदे एनी एस वाजन अकन थोन तने गोंदा प्रेशर तोरोरी आई यागद्रब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मोई डिपार्टमेंट है आइगी नाहरुन थोदांग खबर से आइगी डिपार्टमेंट है आइगी डिपार्टमेंट मनुंग सिदा दुजेन द धोन्स पिरागा असागी सी तोगदम हेरो यागद्रब खबर की दितर मगी स्टैंड गा डिपार्टमेंट मगी ऑफिसर की स्टैंड गा दामो खेन दोनी को दामो अदुना असागी पॉलिटिकल प्रेशर है जे पॉलिटिकल प्रेशर चलिंग यारोयबो
ai resign to solo ri keno ai ngomoi ne resign to thubi ya ro lai bak ki demte miam ki demte hai bad di lai ri bata still men di ken te amarom da har di yes sab chaba ai gi pai jeri ba department chi kari sing phajana ai ke hetare pangan kana leibam changni amana ta harak pada pressure low ro gadi pressure pi ko du di mayam na uroi sam sam har kan da to go du udoi di pirammi ba mi du ni ko pirammi ba mi du kana kana na pressure pi pada ki pir noi du di praja na uroi to go du ikon ko lok pada udoi sti piramba issue tor ba mi du ni aduna maswai sta wor gadi yang clear stand ma aduga maruna praja le ri sam sam har kan da mayam ching na pangtu ising je praja gi thabak gak tani mayam gi ai phana ba gak tani adoi du ren khan ba da phana pressure pi asu kibam thokte lobum thokki hai bi area du ni hana lorom bor su hojik lobi runo oja Lokendra aduga Thoubal Loyalakpa aduga oja Thoubal Joykumar Singh impact ni su do lakpi ba tenga su tengna Thoubal theng bai ngai ngak pi na hai ti hai jare ko tenga su tengna Thoubal ni maroi official ani lakpi ba Thoubal Loyalakpi ba aduga mapung phan bi ba siki damakta in lo shala poti kai khomnu jira ges ohum po amuk kan thagat chai na siki damakta ti impact news ki manhun amta ang solution jen patan jai role adu bulandam se tholi ba thok do wa thok kya ge marik chum bani pot ke dama impact news mi ta dun lebyo